Ndabasuhuje mbaha ikaze mwebwe mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro. Nizere ko mumeze neza cyane. Reka mbanze mbashimire uburyo rwose mukomeje kugenda mukora subscribe, dukomeza kugenda twaguka, kandi nishimira n'abakomeza kugenda bangezaho comment bavuga bati ibintu ni byiza ndetse no kunyunganira, byose bigenda bidufasha kugira ngo tugende tubagezaho amakuru meza anonoso yameze neza kandi azira ibihuha nkuko nyine kuri uyu muyoboro twabyiyemeje. Reka rero mbaha ikaze mwese, nizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino hatandukanye. Nitwa Isaac. Reka twinjire muri aya makuru. Turahera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahantu hitwa i Masisi hongeye kuvuga amasasu, imirwano ikomeye cyane yongeye kuvugwa mu bice bitandukanye. Turaza kukubwira uko byifashe Zingati, Murora, Kazinga, Ihorora. Hari kuvugwa imirwano ariko noneho hari ikintu kidasanzwe cyabaye. M23 na igisirikare cya leta n'abagifasha bihagaze bite? Hanyuma hari operation idasanzwe M23 yakoze Nyiragongo. N'abantu mwe ninkubwira ngo M23 yongeye gukora ibintu bidasanzwe, wumve ko ari uko bimeze. Ahitwa Ikalingi, ahitwa Minembwe harashwe amabombe ndetse harashwe radio. Ndakubwira uko byagenze, ndetse urumva ko ibitero byarashwe mu radio bitabura kugira abo bihitana. Ndakubwira rero ngo resultat cyangwa se ibyavuyemo ni ibihe. Radio yarashwe nandi ubundi nyirizina hariya Iminembwe, byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Nkubwira ko Iminembwe ari agace kamaze iminsi kabwabwaho ibitero na drone za FARDC. Ubwo rero barimo barashakisha ko bafata Iminembwe bakayambura M23 na twirwaneho, cyane cyane twirwaneho kuko niyo igenzura biriya bice. Hanyuma rero ubwo radio yaje kubigenderamo. Ndakubwira rero uko ibintu byifashe. Hari ikibuga cy'indege nacyo giheruka kuraswaho, kandi byose rero bikaba bifite aho bihuriye n'imirwano ikomeje gukaza umurego hariya. Hari amakuru aturuka i Lubero kuri M23, ndetse turagaruka umwanya n'udukundira kubirebana ni ibijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati ya Israel ndetse na Iran ikomeje gukaza umurego. Reka duhere ku mirwano ikomeje kuvugwa i Masisi. Ubundi i Masisi hashize iminsi havugwa imirwano ikomeye cyane itoroshye mu gace kitwa Kazinga. Ariko Kazinga abantu benshi nyine bahafata nk'agace gato cyane, cyangwa se nyine bakumva ko ari nk'agasozi, bakumva wenda ni nk'ahantu h'agasantere. Ariko Kazinga ni igice kinini cyane kirimo n'utundi duce twinshi nacyo, kuko hariya ni secteur, kandi secteur nyine nayo ni nini cyane rwose. Hariya nyine haba hari ibyitwa za territoire, hakaba hari secteur, hakaba hari n'ibindi bitandukanye, hagiye hari inzego. Aha rero Kazinga nayo ni secteur. Iyi secteur rero imaze iminsi iberamo isibaniro, imirwano ikomeye cyane, kuko mu bihe byashize M23 yahafashe yaza kuharwanira na wazanura FARDC na FDL bahashakisha, baza no gufatamo igice, ndetse bakomeza kugenda barwana kugira ngo basunike M23 ibe yahava ndetse no bice bihegereye, ariko ntibyakunda. Ahubwo minsi ishize hongeye kubyuka urugamba rukomeye cyane. M23 irabakubita nabi cyane, irabirukana, irabashushubikana, kugeza ubwo uyu munsi ibice bivugwa ko ibice byose byo muri Kazinga biri kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hakaba harakozwe rero operation zagizwemo uruhare n'abayobozi n'abasirikare bakomakomeye barimo ba General Gaceri n'abandi bakomeye muri M23 kubigendanye n'intambara cyangwa se n'imirwanire mu bya gisirikare. Aha rero turagaruka ku makuru agezweho. Ahantu hitwa Ihorora, Zingati, Murora, Kazinga n'ubundi habereye nanone mu ijoro ryakeye imirwano ikomeye cyane. Wazarendo bahashiriye cyane, kuko amakuru agaragaza ko abarenga 5 bahiciwe mu bitero bari bagabye kuri M23 ibasubizayo nabi cyane, ndetse rwose amakuru agaragaza yuko kugeza ubu ibyo bice byaho ngaho bamaze kuvamo bahunze berekeza mu bice bya kure cyane, ku buryo muri aya masaha mbabwira iyi nkuru kubona umuzarendo urangwa hariya ari ikibazo. Abandi bakaba bihishe mu bice birimo amashyamba. Imirwano rero ikaba ari yabaye mu ijoro rwose rinini cyane, nkuko amakuru atugeraho abivuga. M23 ikaba yahakoze ikintu kidasanzwe. Reka twerekeze muri territoire ya Nyiragongo, hano n'ubundi hafi na Goma. Murabizi ko hashize iminsi bivugwa ko hari aba FDL benshi bari muri ariya amashyamba muri za parike. Aba bakavayo cyane cyane mu masaha y'ijoro bakajya kugaba ibitero, ndetse rwose bagahurira hagati na FARDC ku buryo bahuza umugambi wo gutera umujyi wa Goma. Byose rero bikaba biri muri gahunda kugira ngo barebe ko bakambura M23 ibice yagiye ifata. Abenshi rero bari muri Nyiragongo, nkuko amakuru atugeraho abivuga, bivugwa yuko ari aba FDL, kuko ahantu henshi bahungiye nyuma ko M23 bakuye mu bice bari batuyemo
bagiye bahungira ahantu harimo amashyamba. Niyo mpamvu wumva ko bari Nyiragongo, bari Walikare, mu bice cyane bibamo amashyamba niho usanga nyine aba FDLR bagiye bajya, ndetse binavuga ko n'uyu na General Omega ubayobora mu bya gisirikare yaba nawe aherereye ahanga Nyiragongo. No mu bihe byashize ubwo bavugaga ngo bamuhitanye muri bya bitero ubwo M23 afataga umujyi wa Goma ndetse igashushubikana ihuriro ryose, harimo nyine abasadek, mwarabibonye uko bagiye bamanika amaboko, mwabonye abacanshuro ko bisanze ku butaka bw'u Rwanda barimo bahunga bashakisha inzira kuko nta yandi mahitamo barafite, mwarabibonye. Ibyo byose mwabonye aba FDLR biripotinga ndetse bamwe bisanga mu Rwanda kugeza ubwo ngubu, harimo nk'abitwaje Jenerali Gakwerere bagomba gukurikirana ku byo bashinjwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwarabibonye rero iryo huriro ryose, mwabonye abasirikare b'abarundi uburyo bahashiriye kuko binavuga ko urugamba rwa Goma mu baruguyemo benshi harimo n'abarundi. Ibyo byose rero icyo gihe ubwo M23 yabashushubikanaga, aba FDLR bo bagiye gushaka indiri cyangwa se bagiye gushaka aho baba muri Nyiragongo, cyane ko bivuga ko ari abantu bahazi neza cyane kurusha benshi, kuko ni ahantu bagiye baba nyine kuva bajya mu Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'1994, nyuma yuko bamwe muri bo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri uwo mwaka. Hanyuma ibi rero bikatuma M23 muri iyi minsi iri mu bikorwa byo gukora amaoperasiyo yo kugira ngo ibahige bukware. Mu bihe byashize mwabyumvise ko M23 yafashe hari abo yafatiye muri iri shyamba, ndetse inabereka itangazamakuru ku mugaragaro. Hari abantu yafashe bagera mu 5,000, bari benshi cyane. Abo nabo rero M23 yatangaje ko biganjemo aba FDLR ari nabo bavumbuka muri ayo mashyamba bakajya kugira nabi abaturage babica, cyane cyane bibasira abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi rero nyuma yuko ikoze iyi operation nabwo yongeye kugenda bahiga buhoro buhoro. Ubu rero nanone mu ijoro ryakeye nicyo nshaka kugeraho, yakoze operation ikomeye cyane ku buryo ngo hafatiwe aba FDLR benshi, ariko noneho ntabwo bari bonyine, harimo n'abazarendo benshi, ku buryo amakuru atugeraho tutari toza neza kuko na M23 bitangaza icyakora cyo ngo bashobora kuza kwerekwa itangazamakuru cyangwa se gushyirwa ku karubanda. Biravuga ko hafatiwemo abarenga 50 biganjemo aba FDLR muri iri shyamba muri iki gice cya Nyiragongo. Rero kuba bari hano rega birumvikana ko bateye impungenge cyangwa se icyugazi M23 mu bice yafashe, by'umwihariko harimo n'umujyi wa Goma, ku buryo rero itabura gukora operation zo kugira ngo ishakishe abantu nk'aba ngabo, cyane ko muri iyi minsi bigaragara ko FARDC n'abambari bayo barimo FDLR n'abasirikare b'abarundi bari gukora ibikorwa bigamije kugira ngo bisubize ibice byose M23 wagiye ifata. Ndetse benshi batangiye kubihuza no kuba M23 ngera ngo mwabyumvise ko yamaze kurekura ibice byo muri Rubero bimwe na bimwe. Aha rero bamwe bakavuga bati M23 se yabiri kugenda itsindwa ku ntego zayo yariyemeje, ikabiri kurekura ibice yavunikiye yameneye amaraso. Aha rero bamwe bakavuga bati nanone harabavuga ko ku rundi ruhande M23 kurekura ibice haba harimo nanone strategy za gisirikare, kuko nabyo birashoboka cyane. Ikavuga iti wenda tujye gushyira imbaraga ahari hakenewe imbaraga cyane nko mu bice bya Uvira, aho FARDC nayo iri kurunda intwaro n'abasirikare ifatanyije n'abarundi n'abandi, ariho tujya gushyira imbaraga kurusha uko twaje kuzishyira Rubero hadafite icyo yavuze muri iki gihe. Twashyira none imbaraga mu bice by'ingenzi twafashe nk'imijyi ya Goma, za Bukavu na Uvira n'ubundi n'ahandi hatandukanye, kurusha uko twajya Rubero nyamara tutarafatira ingamba. Ibyo byose bikavugwa, bamwe bakavuga bati barashaka kuza amasisi naho kuko bari kubona ko FARDC ihugarije, ndetse byose bikaba bishingiye kuko byaba ari nyine intego za gisirikare cyangwa se strategie militaire. Ubu rero hari nanone ariko ku rundi ruhande bavuga bati nabyo harashoboka ko haba muri impamvu za politiki, wenda igashyirwaho igitutu na Amerika nk'uko binavuga ko yagishyizweho mu mujyi wa Uvira ikawuvamo, ku buryo rero yabiri kugenda iva mu bice yifata buhoro buhoro tukazisanga yerekuye ibice byose. Abaturage bamwe rero bakaba babashyigikiye cyane M23 batewe impungenge no kuba yarekura ibyo bice biramutse ari muri ubwo buryo cyangwa se biramutse ari gitutu. Bakavuga bati ahubwo yakemera ikamena amaraso kugira ngo ikomeze igere ku ntego zayo, kuko ibice yamaze gufata ari byo binini cyangwa se bikomeye kurusha ibindi. Bamwe bakavuga bati urugamba yasoje nirwo rwaba rukomeye. Rero ahangaha muri Nyiragongo nizo operation zahakozwe. Reka tujye ku bitero bikomeye cyane bya FARDC. Iminembwe hashize iminsi hagabwa ibitero bikomeye bya FARDC none binakoresheje drone. Ubu rero harashwe radio
harashwe radiyo yitwa radiyo Tungane ikaba yarashwe muri santere ya Minembwe. Aha mu santere ya Minembwe rwose FARDC ikaba ikomeje kugenda iharasa uko bwije nuko bukeye. Rero abicungira hafi bakavuga yuko FARDC n'abayifasha baba bari gushakisha buryo ki bakambura twirwaneho aka gace ka Minembwe, by'umwihariko iyi santere ya Minembwe, kubera ko ibitero bigamije bimaze iminsi bigabwa ahangaha bya drone nta kindi byabigamije, ariko nanone abaturage b'abanyamurenge bakaba bakomeje kugenda babigwamo. N'ubu ndakubwira ko hari umubyeyi w'imyaka 55 na 55 hagati aho ngaho yaba yahasize ubuzima nk'uko inkuru tugeraho ituruka imurenge Minembwe by'umwihariko ibivuga. Iyo rero nyuma y'uko minsi ishize nabwo harasiwe umusaza w'imyaka 90 yicwa n'abasirikare ba FARDC ndetse banamwicira inka. Rero bigakurikira ibitero nanone bigeze biheruka ku kibuga cy'indege cya Minembwe nacyo giherutse kuraswaho. Aha rero bamwe bakavuga bati ibi ngibi birashura iki, kuko urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Niba barashe radio bakaherutse kurasa ikibuga cy'indege, bakaba bari no gushinga intwaro, kuko amakuru agaragaza ko bari no gushinga intwaro ahantu bita za Baraka, kandi zikaba zicungamiye ahangaha Iminembwe. Abantu rero bahise batahura yuko burya izo ntwaro ziri gushingwa aho ngaho nta kindi zigamije usibye kuza kurasa Iminembwe mu santere ya Minembwe, kugira ngo bakomeze guhangana na twirwaneho ndetse na ma 23 kuri ubu ngubu nabo bahuje imbaraga kandi bakaba bamereye nabi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero abaturage b'Iminembwe bakomeje kuba mu bwoba bwinshi, ndetse abenshi batangiye kuva mu byabo, bari gusiga amatungo cyane cyane inka, kuko hariya n'abantu barangwa n'ubworozi cyane, bari kugenda bahunga nk'igice hitwa Karingi aho bita kwa Mugenza. Abaturage bahasigaye n'imbarwa nk'uko amakuru tugeraho bivuga, kuko hakomeje kugenda hagabwa ibitero. Abaturage babona ko kuguma Karingi bahava, ahitwa kwa Mugenza, ahitwa kwa Sebikamiro, hose bari kugenda bahahunga, abaturage bakizwa n'amaguru kugira ngo barebe ko nibura ubuzima bwabo bwabasha kongera gutembera. Hanyuma urumva ibirakurikira ibiri kubera mu nkengero za Uvira hakomeje kugenda harundwa intwaro nyinshi cyane. Gusa FARDC kabiri mu kikango, kuko yamaze kuva mu misozi miremire cyangwa se ho plateau hejuru, bakaba bari mu bibaya n'ahandi hegereye aho za Kabonambo za Sange, aho hose za Mitamba. Abaturage bari mu bwoba bwinshi bavuga ko intambara ishobora kuzakara mu minsi iri imbere, ko rwaba ari urugamba rukomeye cyane. Tujye mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatangaje ko bari gusuzuma ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo guhagarika intambara. Yemeza ko nta biganiro ibihugu byombi biri kugirana. Ibi rero bitandukanye cyane n'ibyo Trump aheruka kuvuga ko ab'Iran bashaka gusinya amasezerano ahagarika intambara ku kabi inakeza. Minisitiri Abbas yavuze ko nubwo nta biganiro bitaziguye bari kugirana na Amerika, ariko bakomeje kuganira n'abahuza muri iyi ntambara. Ati rwose ubutumwa butandukanye bwahererekanyijwe hagati y'ibihugu by'inshuti. Ikindi kugaragaza uruhande duhagazeho no gutanga umuhuro ukwiye ntabwo byakwitwa ibiganiro. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu, Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bari batangiye gusaba ibiganiro. Ati bashaka amasezerano ku kabi nakeza, ariko bafite ubwoba bwo kubigaragaza kuko bazicwa n'abaturage babo, bafite ubwoba ko natwe tuzabica. Trump ntiyavuze umuyobozi nyirizina bari kuganira muri Iran, cyane ko abayobozi bakuru benshi bishwe muri iyi ntambara igiye kumara ukwezi, barimo na Ayatollah Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, gakomeretsa na Mujtaba Khamenei umuhungu we wamusimbuye, ndetse n'umugore we akicwa. Uretse kuba ari ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira ku isi, bijyanye n'uko inzira binyuzwamo ya Hormuz itari gukora neza, abahinzi n'aborozi ntibari kubona uko bakora akazi kabo, kuko imashini zifashishwa muri ako kazi nta mavuta ahagije ziri kubona. Ibi rero bishobora gutera inzara abantu benshi mu bihe biri imbere, kuko nk'ishami rya Loni ryita ku biribwa riherutse kubitangaza. Rero umuyobozi w'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati, Admiral Brad Cooper, ku itariki 25 z'ukwa gatatu yavuze ko bamaze kurasa ahantu 10,000 muri Iran, ndetse ko ubwato bunini bungana na 90% by'ubwo Iran ikoresha mu ntambara bwarashwe, mu gihe ubushobozi bwa Iran bwo kugaba ibitero byisunze drone bwagabanyijwe ku kigero cya 90%. Urumva rero nibyo bikomeje gutangazwa kuri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mukunda kandi mukurikira uyu muyoboro, mukomeze gukanda subscribe, mukande like, mukande share kugira musangize abandi amakuru tubagezaho, kandi none muduhe comment.
rero ubwo ngubwo mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukunda aya makuru. Ni amakuru twibanda kuri politike, imibereho ndetse na diplomasi muri rusange n'umutekano w'isi, tukibanda cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko nubwo tutabura no kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri rusange. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukunda uyu muyoboro wa Neza Media TV. Imana ibarinde cyane. Ubwo mu kanya gato turaba tubagezaho andi makuru aza kubagezweho rwose, ntimuze kujya kure. Imana ibarinde.